Assalamu alaikum туғандар. Алдыңыздарда автоуналарды Жапалак унаа базары жана Ош унаа базарынан барып тартып келдик туғандар. Балким сиз издеген досторыңыз, жакындарыңыз издеген автоунаа ушул жерде чыгаттыр. Бул жерде сапаттуусу бар, арзаны дагы бар туғандар. Өзүңүзгө каалаган машина унааны тандаңыз да телефон номерлерге чалып, ээсинен толугураак маалымат алыңыздар. Каналга жазылып, бизди колдоп коюңуздар. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh туғандар. Biz Жапалак унаа базарына баратабыз. Азыр сиздерге туғандар ушул көчөдө турган машиналарды тартып көрсөтөбүз. Бул чыгарылышта туғандар. Ичкериге кирбейбиз. Ошол жаллан гана арзан автоунааларды тартып киргизебиз туғандар. Биз менен бирге болуңуздар. Ассаламу алейкум туғандар. Кийинки автоунаа сиздерге ички салондорун көрсөтөлү. Сонун жарнама деген. Сонун жарнама. Ички салондорун көрсөтөлү туғандар, мына караңыздар. Ички салондору. Жылсылса. Мынакей. Аркасы мындай экен. Мына жактан аз көрсөтөбүз. Мына жерден дагы ачып жүктөрдү жүктөсөңүздөр болот экен туғандар. Баасын көрдүңүздөр. Бул жактагы салондорун дагы көрүңүздөр туғандар. Бунун алмашуу жолдору барбы? Алмашуу жолдору бар дейт туғандар. Жеңилирээк автоунаага алмашат экен. Толугураак маалыматты номерде жазып коебуз, чаластар өзү айтып берет туғандар. Баасы $11.500 дагы түшүрүп берүү болот. Бир 10 миңдей бир вложениясы бар экен, расходу бар экен, ошону өзү айтып түшүндүрүп берет туғандар. Номерди жаздык, чаластар WhatsApp'тан жазыңыздар кааласаңыздар, башкаларга бөлүшүп коюңуздар туғандар. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум туғандар. Кийинки автоунаа Nexia 1. 2004 жылкын 779 64 76 89. Жөнөкөйдөн ба мотору? Простойду. Алды жан бир ачып берип коесуз беке, көрүп коелу. Ички салондорун көрүңүздөр. Мас ачылабы? Болду. Арка жагын көрсөтүп турайын. Ички салондорун көрүңүздөр туғандар, мынакей. Чехол эле кирлеп калган дейт. Так, арка жактарын көрүңүздөр туғандар, мына. Бул жерде кеңири место болгон үчүн чоңураак кылып көрсөтөм туғандар, мынакей. Азыр алдыңкы мотор жагын көрүп коелу. Мына туғандар мотор жагы. Мотор жагын таза экен, караңыздар. Азыр өзүнөн да ээсинен да сурайбыз. Так. Алысыраактан тартып көрсөтүп турайын. Ээси бошосун. Машинанын эмне кемчилиги бар экен? Кемчилиги только ушу ходой анан мына жери бар. Ходой анан мына жери бар экен, Ушул жер жасатып керек. Ходой. Мотор май жебейт, гарантия. Май жебейт. Баасын канча дедиңиз? 180. Түшүрүп бересиз да? Ками бар, Алмашуу жолу барбы? Жок. Алмашуу жолу жок. Сатыш керек. Казакстанга кетиш керек. Болду. Казакстанга кетиш керек. Тез арада сатат экенсиз да? Болду. Мотор жагы жакшы экен. Ачып карадык. Башкаларга бөлүшүңүздөр туғандар. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум туғандар. Кийинки автоунаа 06 2003 67 дейт. 771 14 14 95 дейт туғандар. Ички салондорун көрсөтөлү сиздерге.
Muna qarаңыздар, baсын aябай арзан айтты туғандар, азыр айтып береміз. 06 іздегендер. Курткалар бар екен. Арзан автоуналар тарталыш бүгін туғандар, көріңіздерші бір. Так, азыр кемчилигин сурайбыз азыр. Bunun ne kemçiliği var aka? Bulasın kemçiliği yok. Kemçiliği yok. Motor jağını bir açsanız görürsük. Motorda taza. Yıktıray. Ha. Akümülatör bugün koyuldu. Akümülatör bugün o. Jağınki ne akümülatörü? 3200 kalındı. 3200 ken tuğanlar. Motor jağını görüңüzдөр. Basın kança dediniz? Bazı 80 bin kamu var. Bası 80 bin kemi var. Daha çürper etkese. Almaşu var mı? Almaşu yok ha. Almaşu yok. Oldu. Nomerde gördüңүздөр. Telefonda gördüңүздөр tuğanlar. Çalıverесиздер. Kemçiliği yok dediniz. Hadoylar qanday? Hadoyu bıyılga жетет. Жетет ha bu yılqa. Astık amal jaktı da canı salındı. Ha, boldu aka. Жақсы. Ең арзан машиналарды айтты. Башқаларға бөлішіңіздер туғандар. Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум туғандар. Кейінгі автоуна Nexia 1. 2004 жылқын. 779, 64, 76, 89. Çöde koydun ben motoru. Rastıydı. Aldı canım bir açıp bir koysun bakayım. Görüp koyun. Oo. İçki salonların görünüzler. Nasıl açıla? Ha bu oldu. Ha. Arka canı gösterip durayım. İçki salonların görünüzler. Çexollu kirlep kalan deydi. Так, arka jақтарын көріңіздер тонарына. Бұл жерде кеңірі место болған үшін чоңырақ қылып көрсетем тонарына. Қазір алдыңғы мотор жағын көріп қойылып. Мына тонар мотор жағы. Мотор жағын таза екен қараңыздар. Қазір өзінен де есінен де сұрайыз. Так. Алысырақтан тартып көрсетіп тұрайын. Есі бош olsun. Машинаның не кемчилиги бар екен? Кемчилиги только şu ходой анан мына жери бар. Ходойы анан мына жери бар екен, а? Ушул жер жасатып алыш керек. Ходойы. Мотор май жебейт, гарантия. Май жебейт. Басын қанша дедіңіз? 180. 180. Çürpüresi da kami var ha. Almaşı yolu var mı? Yok. Almaşı yolu yok. Satış gerek. Satış gerek. Yolu bir anı Kazakistan'a geçiş gerek. Ha, bol. Kazakistan'a geçiş gerek. Tez arada salat kesti ha? Bol. Motor jağı жақсы екен. Açıp qaradık. Başqalarga bölüşüңүздөр tonlar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum tuğanlar. Keyingi avtouna Hyundai Elantra 1995 жылқы tuğanlar. 776 25 91 91. İçki salonların көрсөтөлү tuğanlar sizlere. Mınaki içki salonların görüңүздөр. Arka jağын көрүңүздөр tuğanlar. Кемчиликтерин көрсөтөбүз. Сырткы түзүлүшүн көрүңүздөр. Arka jağын көрүңүздөр. Ne kemçiliği var aka bunun? Kemçiligi akkumulятор koyuş gerek açık. Akkumulятор koyuş gerek ha. Akkumulяторым уже жетейин деп калды. Ha. Анан şu мелочевка сыртында бир эки эмеси бар, атак. Sırtında. Motor jağын bir көрсөтпөйсүзбү? Bir motor jağын көрүп коелу тугандар. Sırtında мындай иштер бар экен, мелочевка мына. Az baasını сурап беребиз. Basın kaça dediniz? 120 bin dedim. 120. Çürperesi daha? Azmaz çürperem. Azmaz çürperesi. Almaşı yolu var mı? Almaşı yolu yok. Almaşı yolu yok. Motor jağında kemçiliği yok ha? Motordu жақында эле жасадым. Обкоточный майда турат. Азырчы. Май сайы жебейт, андай мындай жоқ. Кудай калса мотор жакшы. Ходой кандай? Ходой орто. Ходой орто. Болду. Номерди көрдүңүздөр тугандар. Башкаларга бөлүшүңүздөр. Чала бересиздер тугандар. 120 dediniz mi? Ova. 120. Bol. Meyli жақсы сатып алыңыз екен. Assalamu alaikum tuğanlar. Keyingi avtouna
Tiko 1995 жылғы 552 42 84 14 тонна 703 80 09 13 75 мыңға дейді тоннар. Жүзіне 4-5 ішеткен. İçki salonlarını görüyorsunuzlar. Oş Japalak Una bazarına tоннар. İçki salonun üstülерін görüyorsunuzlar tоннар мінеке. Arka жақтарын көрсетейін сен жауы кейін ажырасамыз. Арқасы ашылау? Arkanғы salonların görüyorsunuzlar tоннар. 75 мың арзан айтады. Мінеке. Мотор жағын көрсек болады? Arka kapattı. Şu motor жағын ашыңыздар. Motor jağı. İşi жоқ бұл жақта. İşi жоқ. Ne машинаның не işi var өзі негізі? Ne кемшілігі бар? Негізі суды алмаштырыш керек. Суын алмаштырыш керек. Ходой орта. Қылып алса болады, а? 75 dedіңіздер бе? Daha çürü bolu. Sözdür ha, kemi var ha. Oldu. Kemi var ekan tonlar. Başkalara bölüşünüzdür. Assalomu alaykum tonlar. Keyingi avtouna Deo Magnus deydi. 2000 жылғы екен. Номерлерін көрдіңіздер tonlar. Başka номер бе? Айтыңызшы номерін. 0770 49 76 86. Ушуга чала берет. WhatsApp барбы? Бар ушуда. Ички салондорун көрүңүздөр тондар. Автомат экен тондар мынакей. Салондору кожа, молочный түстөгү. Үстүндө люгу бар экен. Люктар иштейби? Люктар? Аз белгиси. Тартабыз азыр экен. Бол. Аркаңы салондорун көрүңүздөр. На, не жашты ойпоңуз? Сиз жөнлөбү? Oldu. Tak, basın kaça dediniz? 250 kemi var eken tonlar. Arzan avtouna 250 kemi var. Daha çürüp eret. Ne kemçiliği var o şunu aytыңыз çek ama. Motor içine muzdağında tütöyt. Olan başka Muzdağında tütöyt ha? Motor jağı. Daha qanday? Ходойлар qanday? Жақсы? Ходой жақсы. Almaşı yolu var mı? Alması yolu var. Var ha? Срочно Срочно satılır. satılады бұл. Болды. Almaşı қайсы машиналарға? Qarab ko'ramiz. Қарап көресіз. Мотор жағын бері ашып көрсеңіз қандай болады? Болады, қарсақ. Өзін есі алды ем келеді. Болды. Есі башқа десеңіз? Есі башқа екен туғандар. Еми келеткен туғандар. Көрдіңіздер, а? 250. Срочно сатыш керек. Almaşı жолдары бар. Мұздағында біраз түтөйт дейді, қалған ұшыры жақшы дейді. Мына сыртында мындай шпательден біраз кемшіліктері бар екен. Номерді көрдіңіздер, башқалары бөлішпаңыздар. Ассаламу алейкум туғандар. Кейінгі автоуна ВАЗ 2110 туғандар. 2003 жылғы екен. 120 мың дедіңіз бе? 120 мың kemi var. Kemi var, daha çürp beresi. 6-7 değil. Номерді көрдіңіздер туғандар, чала бересіздер. Видеоны тоқтата алып чала бересіздер туғандар. Ички салондарын көрсетеді сіздерге. Ички салондарын қараңыздар. Люгі бар екен. 120 мың дейді. Арқаңғысын. Арқаңғысын açağız hazır. Арқасы ашылау. Bir açıp ver koysanız şu an. Российский номер екен bunlar. Kemçiliği şu eşikleri okşayt ha? Eşik жақшылығы? Келіт жақтан азыр. Туғандар мотор жақтарына көрсетөз 120 мың дейді. Daha шүрпері болады екен. Eşik жағын. Оңдау че біз алды жағын көріп тұралды. Алдың капотын көрсек болады? Açıp koyunuzla biz tartıp duralım. Motor жағын көріп тұралды туғандар. Motor жағында kemçiliği жоқ bu? Жоқ. Motor жағын kemçiliği. May жебейді.
Күтөбөйт, а? Күтөбөйт. Башканда бир ай болду. Ходойлору кандай? Ходой жакшы. Ходой жакшы. Экинчи скоросттан гана жүрүп кетип атканда газ таштарына чыгып кетет. Экинчи скоросттон гана газ тейип баратып чыгып кетет дейт. Ошол жагын бир аз карачы керек болот экен. Да, не кемчилиги бар экен бунун? Ошол экинчи скоростту неме кылып атканда чыгып кетет экен. Ошол эле кемчилиги бар экен. Алмашуу жолдор бар. Кандай машинага? Opel'ge, Nexia'ga, Дагы өздөрү чалышат да, туурабы? Өздөрү чалышат. Бул телефон номери көрдүңүздөр туугандар. Башкаларга бөлүшүп коюңуздар. Салонун көрсөтүп коелу. 120 деп атам, кем бар экен? 120 бар экен. 120 бар экен дейм да, 120 экен туугандар. Мына арканын салондорун көрүңүздөр. Багажын көрүңүздөр туугандар. Көрдүңүздөр, Жапалак унаа базарында башкалар бөлүшүп коюңуздар туугандар. Ассаламу алейкум туугандар. Кийинки автоунаа Mercedes 124 Muxo Rexon дейт, ошондой экен туугандар. 1993-жылкы 2.9 дейт туугандар, дизель. 250 миң дейт. Дагы түшүрүп берип болот экен. Номерин көрүңүздөр. Видеону токтотуп алып чала бересиздер туугандар. Ички салондорун көрсөтөлү. Ички салондорун көрүңүздөр туугандар мынакей. Люктары бар экен. Ички салондорун көрүңүздөр. 250 миң дагы түшүрүп берип болот дейт. Аркаңкы салондорун көрүңүздөр туугандар. Аркаңкы салондору. Аке, не кемчилиги бар бунун? Не иши бар? Жакшы. Бар жакшы. Ходойлор жакшы. Моторлор кандай? Мотору жакшы. Алмашуу жол барбы? Алмашасызбы? Жок, алмашпайм. Алмашпайсыз. Акча керек, а? Болду. Мотор жагын бир көрүп койсок болобу? Капот жагын бир ачып берип коюңузчу. Капот жагын бир көрүп коелу. Капот жагын азыр көрсөтөбүз туугандар, мотор жактарын. Өзүң тартпай эле кой, а? Жок, сиз тартпайсыз. Жок, сиз 124, 124. Универсал. Так. Кемчилиги жок, а мотор жагында? Май сайы жебейт, андай мындай деген нерсе жок. Канча болушун айтыңыз, канча бересиз? 230. 230. Дагы түшүрүп бересиз. Телефондорду көрдүңүздөр туугандар. Башкаларга бөлүшүп коюңуздар, чала бересиздер туугандар. Ассаламу алейкум туугандар. Кийинки автоунаа Carnival 2 2006-жылкы туугандар, 2.9 дейт. 707 29 33 29 дейт. Ички салондорун сиздерге тартып көрсөтөлү туугандар. Мына туугандар, ички салондорун көрүңүздөр. Ички салондорун көрүңүздөр туугандар мынакей. Аркаңкы салондорун көрүңүздөр. Кожадан экен. Молочный крыса жасалып калат. Кандай болот ушундай. Үстөгү салон 7 орундуу экен туугандар. Аркаңкы орундары. Аз баасын сурап беребиз, кемчилигин сурайбыз. Так, машинаны жуш керек экен. Bunun ne kemçiliği var ki? Ne işi var? İşi yok. Alış gerek, aydaş gerek. Ruşka, puşka oşalar la. Basın anca dedinizler. 450. Daha çürperi ola o. Almaşığı var. Şey yok var. Almaşığı yok. Motorları, hadoyları var ecas. Mexanika da turabı? Mexanika. Машинаны көрдүңүздөр, номерлерди көрдүңүздөр туугандар. Башкаларга бөлүшүп каналга жазылыңыздар. Ассаламу алейкум туугандар. Кийинки автоунаа Mercedes 210 туугандар. Сиздерге азыр 2001-жылкы дейт. 7500 кен туугандар баасы. 995 86 00 20 дейт. Сиздерге азыр ички салондорун көрсөтөлү. Анан машина ээсинен толугураак маалыматты алып беребиз. Ички салонун көрүңүздөр. Автомат экен туугандар. Өзүнүн
Telefonu da var ekan. 2 ay oldu. Kelgenine 2 ay oldu. Qanday kemçiligi var bunun? Qanday işi var? Yok. İşi yok. Kletkalardan beri var ekan tonlar. İşi yok deydi hech qanday. Şul nomeri gana ekan da turabı. Nomeri gana. Motor jaqtari qanday? Yaxshi? Motor jaqtari. Tak, motor jaqtarini ko'rsatib qo'yaylik. Motor jağını görüngüzler. Almashuv yo'li bormi, Ahmet? Yo'q, ha? Boshsiz yo'q. Tushirib berasiz ta. Basdan da tushirib beradi deydi onlar. Boshqalarga bölüşüngizler. Kanalga yozilingizlar. Assalomu alaykum tuanlar. Keyingi avtouna Opel Vectra. 1994-yil ekan tuanlar. 554 deydi, 42 40 50 deydi. İçki salonların ko'rsatib tuanlar sizlarga. Qarangizlar. Bahaсын hazır surab beremiz tuanlar içki. Üstünde lüktoru var ekan. To'g'risi, arqa saloni. Yaxshi. Boz korичневый tushgan. Salonu arqa jaqtarini ko'ringizlar tuanlar. Bahası yaxshi go deyim hozir. Bahasını aytadi, o'zi aytadi, o'zini so'raydi tuanlar. Kemçilikleri emne var oşularda sırayla. Basın qancha dediniz? 150. Daha çürüp beresiz be? Allah söylesin. Almashuv yo'li bormi? Var. Qaysi almashasiz misol? Endi qarab tur. Qarab ko'rasiz, ha? Ne kemçiligi var bu mashinani aka? Kemçiligi yo'q, bar joyinda. Bar joyinda. Alish kerak, aydash kerak-da, ha? Yaxshi. Tuanlar, boshqalarga bölüşüp qo'yingizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum tuanlar. Keyingi avtouna Nexia 2 2010 deydi tuanlar. 15 78 deydi. 711 91 51 deydi. İçki salonlarini ko'rsatildi tuanlar. İçki salonlarini tartib ko'rsatildi. Bunaki. Qarangizlar tuanlar. Şu arqasi ochib olib turibman. Tartishga jo'raydim. Arqangi salonlarini ko'rsatib sizlarga. Arqangi salonlarini ko'ringizlar tuanlar bunaki. Arqa jaqlarini ko'rsatib. Bahası 200 deydi tuanlar. Daha çürüp veriyor bolsa kerak, so'raymiz hozir. Bahası 200 mü? 200. Motor jağını bir açıp berib qo'yasizmi? Tartib qo'yaylik. Ne işi var bunun? Minish kerak. Kemçiligi yo'q, işi yo'q. Motor jaqlari yaxshi. Motor jaqlari yaxshi. Almashuv yo'li bormi? Yo'q. Aqcha kerak, ha sizlarga? Yaxshi. 200 ming deydi tuanlar. Daha tushirib berib bo'lishi qancha? Qancha berasiz? 190 veresizmi? 190 deydi tuanlar. Boshqalarga bölüşüp qo'yingizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum tuanlar. Keyingi avtouna Matiz 2 2001 deydi. 08 Evropa deydi. 1000 deydi, 185 ming deydi. 704 76 44 44. Qanday deysiz? Ha, bizga emaskan. İçki salonlarini ko'rsatib tuanlar bunaki. Evropa deydi tuanlar, Evropa. Ko'ringizlar. Taksiga live tutanlar. Nesi? Naklaykasi bor ekan Yandex'da. Qanday kemchiligi bor aka bunun? Kemchiligi yo'q. Hadoylar qanday? Yaxshi, jasatqansiz. Ner bor ekan, ha? Sirtida biraz kemchiliklar bor ekan, ha? Motori yaxshi, mayjo'ydi. Sto'ydi. Yaxshi. Привязной басылганбы? Bo'ldi. Qancha tushirib berasiz? Bo'lish qancha? Biraz tushirib berasiz, ha? 185 ming. Almashuv bormi yo'li? Almashuvlarni avtomatga araştırasiz. Avtomatga araştırasiz.
Daha qандай сұрауларым бар. Номерді көрдіңіздер туғандар. Чала бересіздер. Башқаларға бөлішпеңіздер. 185 мың, daha biraz düşürüp verim deyip tuğanlar. Kemçiligi dele жоқ екен, кемчилиги. Арқасында biraz немесі бар екен. Көз ойында. Қаланың бары жақсы дейді. Аласыздар, Яндекс таксиге шығасыздар, ешті аласыздар. Салам алейкум, туғандар. Кейінгі автоуна степ 2003 жыл екен туғандар. Gaz deydi. Автомат deydi. 709 02 11 21. Çala verесіздер туғандар. İçki salonlarını gösterelim sizlerge. İçki salonları. Neyse, қараңыздар. Жақсына қарап ал, көріп алыңыздар туғандар. Қара материалдан екен. Так. Арқа алдығы жақтарын gösterelim. Mına жерine biraz gösterken. Kemçiliğini sıraydı. Ne kemçiliği var ki bunun? Ne işi var? İşi yok. İşi yok. Alış керек, айдаш керек. Tok aydaş керек. Neme жаңы басылған? Motoru? Motor жаңы басылған. Жаңы басылған. Ходойлар қылынған. Ходойлар қылынған. Қанша дедіңіз басын? Gaz бар. 800 мың. 800 мың. Gaz var екен, а? Gazı var eкен, 800 мың. Daha düşürüp verесіз бе? Алмашу жолы бар ба? Жоқ, только ақша, азыр ақша керек болды. Ақша керек болады, та? Болды екен. Кемчилігі жоқ екен. Башқаларға бөлішіп қойыңыздар туғандар. Машинаны көрдіңіздер. Степ те тұр, а? Степ, спада елексем. Спада елексем. Болды. Жапалақ Уна базарында тұғандар. Ассаламу алейкум туғандар. Кейінгі автоуна Fit 2001 жылғы 530 дейді азыр. Сұрайыз есінен daha düşürüp бере болбой. 501 30 65 65. Ешке салонларын көрсетелі туғандар сіздерге. Қараңыздар. Ешке салонлары. Ақ түстегі материалдан екен туғандар. Көріңіздер. Автомат. Кемчилігі, не кемчилігі бар бұның? Bagaj baya көтерілбейбі? Ошосы, да? Ходойлар қандай? Мотор коробкасы жақсы, ходой жақсы. Ошол үсті қармау еткенде ошосы, да? Жол туғандар. Салондарын көрдіңіздер. Мотор жағын бір ашып беріп қойыз бі? Bir көрсетіп қойын. Ağaçayın arkalarını açıp durayım. 530 deydi. Almaşı yolları var bu, yok bu, şuları sırayız azır. Fit, Honda Fit onlar. Ağaçayıl hazır açsın. Ağaçayın naki. Çapalak Una bazarındayız. Bulacak bazar tuğanlar. Bulacak bazar. Bulacaktağı sırtındağı maşinalarda tarıp жүрөбүз arzan-arzanıрақ. Motor jağı. Kemçiliği жоқ dediniz, ha? Bağır жақсы dediniz. Basın қанша dediniz? Oldu cevap. 530 деп жазылып тұрады. Düşürüp бересіз бе? Қанша düşürüp? 500'den koyup берем. 500'den koyup бересіз. Almaşı жолы бар ба? Жоқ, ақша керек. Almaşı жолы жоқ. Ақша керек, а? Болды. Номерді көрдіңіздер туғандар. Чала бересіздер, сұрай бересіздер. Толығырақ маалыматты өзі айтып береді. Ассаламу алейкум туғандар. Кейінгі автоуна Kia Sorento дейді. 2018 жыл. Номерді көрдіңіздер 558 59 00 21 дейді. Автомат екен туғандар. 2-2 дейді. Пробеги 50 мың бе? Пробеги 50 мың дейді туғандар. Ешке салондарын көріңіздер. Кожадан кен боз, коричневый. Орысша айтқанда коричневый екен туғандар. Люктарын қараңыздар. Люктары ұзыннан болған. Люк екен туғандар. Арқаңқы салондарын көрсетелі сіздерге. Арқаңқы салондарын қараңыздар. Туғандар. Кожасы жақшына кен. Маға жақты. Арқа жақтарын көрсетелі. Sorento дейді. Sorento. Арқасын ашып беріп қойыңыз шымда. Көріп қойыншы. Пультмен ашылады оқшайды, аз ашып берсін. Так, мына
Açılып atат. Ne kemçiligi var ekan, şunu aytыңызчы. Kemçiligi aldı kapot, arka bufer, aldı bufer o on жакты bir крылас краска болгон, башка жери родной краска. Краска эле болгон, а? Ошосу эле. Андай урулуп, туздалып, Жакшы. Ошосун жакшы айтып койдуңуз. Алды жагын көрсөк болобу? Мотор жагын бир ачыңызчы. Мотор жагын көрсөтүп коюн, мына биздин катталуучуларга кызык да. Катталуучуларга кызык көрсөтүп коелу. Bazarga tayinlagan jo'qmin. Tayinlagan jo'qsiz. Акча керек sizge. Akça gerek, minip yurgan yer. Mına tuğanlar, görüңүздөр. Almaşуу жолу барбы? Жеңил автомобиль. Жеңил машинага жаңы болса. Baası kança dediniz? Baaсын 20 000 деп атат. 20 000 dolar. Daha çürp berespi? Kalanı süйлөшөбүз. Сүйлөшөбүз, çalsa сүйлөшөбүz. Номерин көрдүңүздөр туғандар. Кемчилиги ошол краска болуп тур, калганын баары жакшы дейт. Телефон номери көрдүңүздөр, чала бересиздер туғандар. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум туғандар, кийинки автоунаа Step 1 1996-жылкы. Номерин көрүңүздөр, автомат экен туғандар. 997 25 25 98 дейт. İçki salonlarını hazır sizlerge көрсөтүп берели туғандар. Баасын айтасыздар, арзанбы, кымбатпы, комментарий, ой пикир калтырыңыздар. Мынаке серий түстөгү салон экен туғандар, материалдан. Мына көрүңүздөр. Серий түстөгү дейт. Люгу бар экен туғандар. О, чай пиаланы көрдүңүздөр да. Чайды ой алып, чай дамдап алып ичти кыласыздар. Ичип алып. Аркасын көрүңүздөр мынаке. Ne kemçiliği var ki bunun? Kamçılığı yok. Kamçılığı yok. Ruçkalarda. Ruçkalar açıp çalıştı mı? Ha, singen de. Sıngar ha? Az görüp koydu şol yer. İçkerisinde mi? Ha, mına yerlerinde. Bunu kaynı taş atanan? Tarsa açıladı. Tarsa açıladı buraya. O şol yeri kemçiliği var ki. Hadoylar kanday? Hadoylar yaxşı. Hadoylar jakşı. Motorlar jakşı. Motor kızın. Kızın. Kança dediniz? Bağısı kança dediniz? 400. Çürperesi daha. Almaşı var mı? Matislerge almaşası mı? Akça koş 5 gerek. Ha, oldu. Nomerdi gördüңүздөр туғандар. Башкаларга бөлүшүп коюңуздар. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum туғандар. Кийинки автоунаа Honda HCR дейт. Тилим келбей калды, кечиресиздер. 2001-жылкы. 772 47 41 97 deyit. Bağısı 400 000 da. Bağısı kança? Çürperes da. Çürperes. Hazır içki salonları gösterdi. Boldu ki hazır içki alacak bulacağını tartalanız sizlerimiz beni söylüşüyoruz. Mekanika. Mekanika kent onlar. Arkancı salonlarını görüyorsunuz. Так, аркаңкы салондору серий түстөгү материалдан туңдар. Арка жактарын көрүңүздөр. Не кемчилиги бар экен бунун? Не иши бар? Ходовой жасалган. Несі жасалган дейсиз? Ходовой жасалган. Проблема жок. Ал пилус. Шол эски номерде bir хозяин. Bir хозяин. Башка жок а иши? Мотор сатор жактарынан. Мотор сатор жагынан жок. Bir мотор жагын ачып берип коесузбу? Мотор жагын bir açtırtıp көрсөтөлү азыр туғандар. Кемчилиги жок дейт. Ходою жасалган дейт. Мотор жагы жакшы дейт. Bir ачыңызчы көрөлү. Мына мотор жагын көрүңүздөр туғандар. Дагы çürperес 400'дөн. 400'den mi? Almaşуу барбы жолу? Yok, Almaşуу жол жок. Сатыш керек, алыш керек хозяина, ана миниш керек болду. Номерди көрдүңүздөр туғандар. Башкаларга бөлүшүп коюңуздар. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum туғандар. Кийинки автоунаа Porter 1 дейт. Номерин көрүңүздөр туғандар. 223 300 892 дейт туғандар. 25 дейт. Баасы 450 000 дейт. Болушу 430 дейт. Өтө тез арада сатылып атыптыр бул машина. Коробкасы кармап калып, привозной бастырып келдик дейт.
жуылбай эле чыгарды аке ушун сатып алсак жакшы болот эле, тойго акча керек болуп атат дейт onlar. Эси азыр бир жакка кетти. Ички салондорун көрсөтөлүсек. Ичин мындай эле көрсөтүп туралы. Ичин көрүнбөй калат экен, жуулбаптыр да. Так, номерин көрдүңүздөр тондар. Өтө тез арада сатылуучу машина Porter. Нарашкасы жок экен аркасында. Номерди көрдүңүздөр. Чала бересиздер. Жапалак Унаа базарындабыз. Арзан автоунаалар тартып жүрөбүз тондар. Каналга жазылып, башкалары бөлүшүп коңуздар. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум тондар. Кийинки автоунаа Honda Civic. Номерин кандай аласыздар? 0500 дейт. 10 43 63 дейт. 773 дейт. 10 43 63 дейт. 2009 кен. 2009 дейт тонар. Ички салондорун көрүңүздөр. Автомат. Кара кожадан кен тонар. Арканкы салондорун көрсөтөлү. Кара кожадан дейт. Азыр баасын сурап беребиз тонар. Civic. Баасын канча дедиңиз? 700 км. 700 км. Алмашуу жолдору барбы? Алмашуу жолдору чала бересиздер тондар. Сүйлөшөт экен. Эмне кемчилиги бар экен бунун? Алыш керек, айдаш керек. Ходойлору жакшы. Мотору жакшы. Мотору жакшы, ходой жакшы дейт тондар. Алат кестер, айдайт кестер. 700 км бар. Батарейкасы да кандай бул? Гибридпи? Гибрид кен тондар. Батарейкасы да жакшы дейт. Башкаларга бөлүшүп коңуздар. Жапалак Унаа базарындабыз тондар. Ассаламу алейкум. Каналга жазылыңыздар. Ассаламу алейкум тондар. Кийинки автоунаа Cherry M Grand дейт. Так, сиздерге 2022 жыл кен тондар. 15 турбо дейт. 554 12 12 72. Ички салондорун көрсөтөлү сиздерге. Мына тондар ички салонун көрүңүздөр. Кожа аралаш материалдан кен тондар. Мына Cherry Кытайдыкы да. Cherry. Мониторлорун караңыздар. Бири-бирин улап кетиптер мына жака. Арканкы салондорун көрсөтөлү. Мына арканкы салондору караңыздар тондар. Үлгү бар экен. Дискаларын көрүңүздөр. Арканкы жагын көрсөтөлү. Ма дизайны жакты дегендир. Жакты. Желли Кытай. Желли Кытай. Так, баасынан сурайбыз. Баасын сурайбыз тондар. Мен бунун немесин айдагам, жибин такси кылып Москвада. Жакшы машина болчу, бассаң кетет. Жакшы. Баасын канча дедиңиз? 23 000. Шүрпери болобу да? Ичине бар, Алмашуу жолдору барбы? Салса сүйлөшөт экенсиздер. Алмашуу жолдору бар экен тондар. Телефондо көрдүңүздөр. Жапалак Унаа базарындабыз. Башкалары бөлүшүп коңуздар тондар. Ассаламу алейкум тондар. Кийинки автоунаа Golf 8 дейт тондар. Силерге номерлерин көрсөтөлү. 2023 554 12 12 72 дейт тондар. Ички салондорун көрсөтөлү. Буну ачып бере аласызбы? Так, акыркы модель экен, 23 экен тондар. Ушу пакет эле жетишпей турат да. Пакет эле жетишпей турат. 23 люгун караңыздар, люктары мынакей. Аз баасын сурайбыз, канчага берет? Алмашуу жолдору барбы? Бунун кемчилигин эми сураш. Кемчилиги жокко дейм тондар. Же барбы? Жазыңыздар кемчилиги болсо. Кемчилиги боло турган болсо, ушундай машиналардын кемчилиги болсо жазыңыздар тондар. 23 жаңы. Баасын сурайбыз азыр. Volkswagen. Аке, баасын канча дедиз? 30 000.
Çürperi oluyor da, çürpüresi çat. Daha kişine çürpür etken kemçiliği yok değil mi bunu? Kemçilik yok. Kemçiliği yok. Alış gerek, aydaş gerek. 6600 probek ha? 6600 probek. Объемы qancha dedi bunun? 104. Turbo. Germanda? Yok, Xitoy. Xitoy mı? Aa, Xitoy. Yaxshi. Benzin. Benzin. Tuğanlar, nomerdi gördünüzler. Başkalarga bölüşüp koyuңuzlar, çala öresizler tuğanlar. Assalamu alaikum tuğanlar. Keyingi avtouna Lexus RX 350. 2008 deydi tuğanlar. 3.5 eken 773 68 64 24 deydi. Keyingisin görüp çala öresizler. İçki salonların gösterdi tuğanlar. İçki salonları. Yuxtarı barken qara kojadan ken tuğanlar bunaki. Görüңüzler. Qara kojadan. Arkamda silinalarını gösteriyor. Tak, görüңүздөр туңдар. Азыр басын сурап беребиз. Алмашуу жолу барбы? Алмашуу кайсы машинага? Жеңилирээк. Басын канча дедиңиз? 16,5. Түшүрүп бересиз да? Болушу канча ошону айтыңчы. Болушун сүйлөшөсүздөр, а? Чалса сүйлөшө бересиздер. Эмне кемчилиги бар? Алыш керек, айдаш керек. Жакшы. Жакшы. Мына алысырактан тартып көрсөтүп коюңуздар. 16,5 дейт, алмашуу жолдору бар дейт тугандар. Толугураак маалыматты өзү айтып берет. Бул жакта салонун ачып коелучу. Аркасын бир көрөсүздөр, кандай элестер. Болду. Азыр. Аркасын бир ачыңызчы. Арка жагын. 16,5 дейт. Пультмен ашылат. Кыргыз желекти коесуңдар, ачасыздар. Телефон номерди көрдүңүздөр. Эсине чала бересиздер. Толугураак маалыматты өзү айтып берет тугандар. Ассаламу алейкум. Жапалак унаа базарындабыз. Ассаламу алейкум тугандар. Кийинки автоунаа Toyota Land Cruiser 105 кузов дейт. 2003 дейт тугандар. IBM 45 дейт. $25,000 755 00 41 15 дейт. Bunu tanka деп коет экен тугандар. Мынакей баллондорун караңыздарчы мына. Bunu сүйүүчүлөр баягы тоого чыга турган, тоодо айдай турган сүйүүчүлөр болсо чала бересиздер тугандар. Ошондой адамдар болсо ушул видеону жөнөтүп коюңуздар. Необычный, башкача, өзгөчө кыргызча айтканда. Ачыңыз аркасын. Аркасын ачып коюңуз. Арканын салондорун көрсөтөлү. Мына арканкы жактарын караңыздар тугандар. Land Cruiser. Так, бул жактарын көрсөтүп туралы. Мына жагда мындай башкача ачылат окшойт, үстү эмес. Так, мынакей тугандар, көрүңүздөр. Азыр арканкы салондорун көрсөтөбүз. Баллонун караңыз, азыр баллонун сурайлычы. Канча экен? Баллонун размери канча? Айка. Баллонун размери кандай? Канча болот? Balon razmeri qancha? Чоң болот экен. Арканын салондорун көрсөтүп туралы ачы. Кожа эмес, жөнөкөйүнөн тугандар. Арка жагын ачпайсызбы, арка жагын? Арка жагын бир көрсөтүп коелу. Номерди көрдүңүз, чала бересиздер. Так, мотор жагын ачыңыз андайка. Мотор жагы ачылабы? Мына тоого чыгууну сүйүүчүлөр жөн чыгат да, булчу жөн чыгат. Мына жерде тросу бар экен, мына жерде. Мына жерде тросу бар экен тугандар. Караңыздар. Bunun ne kemçiliği var ki? Kemçiliği yok, только айдаш керек. İşi yok, aydaş gerek ha? Almaşуу жолу бар ба? Almaşуу жолдору бар. Кайсыга мисалы? Кайсы машина? Бардык варианты бар. Бардык варианттан түшүрүп бересиздер, да?
Düşürüp berесиздер. Qancha topsasın? Жақсы. Düşürüp берет 25 000. Башка алмашуу жолдору бар тугандар. Номерди көрдүңүздөр, чала бересиздер. Жапалак унаа базарындабыз. Каналга жазылып бөлүшүп коңуздар тугандар. Ассаламу алейкум тугандар. Кийинки автоунаа Toyota Camry болуп калабы? Camry. 2014-жылкы тугандар. 2.5 дейт. 14500 дейт. 224 74 00 20. Ички салондорун көрсөтөлү тугандар. Ички салондорун көрүңүздөр. Кожадан, кара кожадан тугандар. Автомат. Кийинки эшиктерин көрсөтөлү. Азыр баасын сурайбыз, канчага берет, кандай кемчиликтери бар. Camry Кыргызстанда көбөйүп баратат булар. Көбөйгөнүнө 1-2 жыл болуп калды, ошондой. Кемчилиги, не кемчилиги бар? Жок, а? Алыш керек, айдаш керек. Алмашуу жолу барбы? Алмашуу жолу жок. Түшүрүп бересиздерби дагы? Канча болушу ошону айтып коюңуз. Канча? $1000 түшүрүп бере аласыздар. $1000 түшүрүп берет экен тугандар. Башкаларга бөлүшүп коңуздар. Машинаны көрдүңүздөр, кемчилиги жок экен тугандар. Жапалак унаа базарындабыз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум тугандар. Кийинки автоунаа Honda Fit. Так, 2003-жылкы 771 93 23 23 1.5 экен тугандар. Салондорун ачып көрсөтөлү сиздерге. Караңыздар салондор. Салону кара материалдан тугандар. Автомат. Кийинки эшиктерди ачып көрсөтөлү. Мынакей тугандар. Арка жактары азыр сурап беребиз, бираз краскасы бар экен. Кемчиликтери, эмне кемчиликтери бар экен? Кандай кемчиликтер бар? Kemçikler de çok. Sırtında biraz şular var. Şular kine var. Şular var ha. Başka yok. Kadoylar qanday? Kadoylar жақсы. Kadoy жақсы. Almaşı yolu var mı? Almaşı yolu жоқ. Жоқ. Наличка. Bir motor жағын açıp koyuyoruz bir görsün. Motor жағын көрсөтөлү тугандар. Баасын канча дедиңиз? 680 kemi vardı. 680 kemi бар екен тугандар. Мына мотор жағын караңыздар. Жақсы мотор жағы. Жақсы. Ким барат экен? Кемчилиги ушул сыртында эле экен да? Biraz. Biraz. Болушун айтасызбы, айтпайсызбы? Канча бересиз? Сураганда айтасыз да. Жапалак унаа базарында тугандар. Алат экен, минеткен болду экен да? Айдайт экен тууга? Айдаса эле болду экен тугандар. Жапалак унаа базарындабыз тугандар. Бөлүшүп коңуздар башкаларга. Ассаламу алейкум тугандар. Кийинки автоунаа Honda Stream. 2001-жылкы экен, 550 100 801 дейт. Кийинкисин токтотуп алып чала бересиздер тугандар. Ички салондорун ачып көрсөтөлү сиздерге. Көрүңүздөр. Ички салондору тугандар. Көк серия түстө экен. Арканын салондору, дискалары жакты, жакшы. Мынакей тугандар. Ички салондору. Арка жактарын көрсөтөлү. Сыртында баягында урулган нерселери жок, краскалары жок экен, көрбөдүк. Дискаларын көрүңүздөр. Азыр кемчилигин сурайбыз. Кандай кемчиликтер бар? Канча берет? Бунун кемчилиги эмне экен? Жок, а? Канча дедиз баасын? 650 дейт тугандар. Баасы 650. Башкаларга бөлүшүп коюңуздар. Жапалак унаа базарындабыз. Жарнама кабыл алабыз тугандар. WhatsApp'ка номер, видео сүрөттөр жөнөтүп кое бересиздер. Тугандар, ушул жактарга четтерине машина койдуртпай атыптыр. Ошол себептен мен сиздерге айткам баягы сырттагы машиналарды тартабыз деп. Бул жака да койдуртпай, нар жака да койдуртпай атат. Ошого сөзүмдү кайра алам дагы. Ичкериге кирбесем болбойт тугандар. Анан ага чейин бул жактагы машиналарды тартайын, арзаныраак машиналарды. Анан ичкериге кирип кетебиз тугандар.
Бізге катталып, лайктан басып бөлүшүп коңуздар. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум тугандар. Кийинки автоунаа Opel 2000-жылкы экен тугандар. Номерин видеону токтотуп туруп чала бересиздер тугандар. Ички салондорун көрсөтөлү сиздерге. Мынакей. Ички салондору көк, кара түстө экен. Ички салондорун көрүңүздөр. Потолок жагы бираз кемчилик, бираз. Баасы 180 дейт тугандар. Дагы түшүрүп берүү болот экен. Алмашуу жолу барбы? Алмашасызбы? Алмашуу жолу бар экен тугандар. Так. Не кемчилиги бар? Жокпу? Иши? Иши жокпу? Иши жок деле? Иши жок. Моторлору баары жакшы. Ходойлор кандай? Ходойлор кылынган да. Кылынган, а? Болду. Баары жакшы дейт тугандар. Номерлерди көрдүңүздөр. Башкаларга бөлүшүп коңуздар. 180 дагы түшүрүп берүү болот экен тугандар. Каналга жазылып, башкаларга бөлүшүп, лайктан басыңыздар тугандар. Колдоп туруңуздар. Assalomu alaykum.